Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda gushaka perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda n'umwungirije byahinduye isura nyuma y'uko iro Patriotic League of Uganda rishyikirije Jean Muhoozi Kainerugaba ritangaje ku mugaragaro ko ryivanye mu gushyigikira Anita Among na Thomas Tayebwa bahabwaga amahirwe kurusha abandi. Inteko ishinga amategeko ya Uganda yatangaje ko bagize inteko nshya bamaze kurahirira imirimo yabo bazatora perezida w'inteko n'umwungirije tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu. Ibi byatangajwe n'ibyo by'umwanditsi mukuru w'inteko ishinga amategeko ku munsi wa mbere wo kurahiza abadepite bashya. Abantu 25 bari bamaze kurahira mbere ya saa sita, muri barimo Anita Among uhagarariye abagore mu karere ka Bukedeya umaze yashaka kongera guma ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko. Abandi bagaragaje ko bashaka ko umwanya barimo n'Ubatimaho, Lydia Wanyeto na Precious na Muganza. Mu itangazo rya tariki ya 12 Gicurasi ryashyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru wa PRU Daudi Kabandiriho ryatangajwe ko icyemezo cyafashwe kuwa mbere nyuma y'inama yatanzwe n'umukuru w'ihuriro usanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba. Iryo tangazo ryavuze ko bagize inteko batowe bafite ubuhoro na PRU bagomba gushyigikira abakandida perezida Kaguta Museveni azashyiraho kuri iyo myanya yombi. Ibi byemeje ibyo benshi mu basesenguzi ba politiki baramaze iminsi bakeka nyuma y'uko Muhoozi yari amaze yandika ubutumwa kuri X bugaragaza ko atakiri nyuma y'icyemezo cya mbere cyo gushyigikira Anita Among. Mu butumwa Muhoozi yaravuze tufite undi mukandida mu mwito umukandida wa PRU. Ibintu byatumye benshi bakeka ko uwo mutwe ushobora kuba arinduye icyerekezo ku bijyanye na Anita Among. Ikinyamakuru Trip Report cyavuze ko yongeyeho ko PRU izashyigikira icyo perezida Museveni azahitamo kandi ko batagomba gukurikiza ibyemezo bya komite nkuru y'ishyaka NRM igihe bitandukanye n'ibyo perezida ashaka. Iyi mpinduka itunguranye ifatwa nk'igihombo gikomeye kuri Anita Among kandi inatuma ejo hazaza hatayebwa muri aya matora yo kuyobora inteko ishinga amategeko y'Abiyanga nubwo bafatwa nk'uhabwa amahirwe. Mu byumweru bishize bombi bafatwa nk'abari bamaze kwemezwa nyuma y'uko komite nkuru y'ishyaka NRM yari yasabye ko bakomeza kuri iyo myanya, ariko perezida Museveni yongeye gufungura amatora ubwo bavugaga mu nama NRM yabereye Cyankwanzi ku cyo cyemezo kizaganirwaho mu gihe gikwiriye. Ibintu byahise bihindura uko ibintu byari bihagaze muri NRM. Hari kandi impaka zikomeye zatowe n'amakuru yavuga ko Among yaba yaraguze imodoka ya Rolls Royce ifite agaciro ka $310 z'amashiringi ya Uganda. Ibintu byateje impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga no kurengwa kubera gukoresha amafaranga menshi mu gihe abaturage benshi bafite ibibazo by'ubukene. Muhoozi niwe yasaga n'uwerekeza kuri iki kibazo ubwo avugaga ati maze imyaka 52 ndi umuhungu wa perezida Museveni ariko sinigeze nicara mu modoka ya Rolls Royce, ntekereza ko na muzehe Museveni ubwo atayicayemo. Yakomeje agaragaza ko inshingano z'abayobozi ari ugukorera abaturage bo kwikorera ndetse yemeza ko adashobora gushyigikira ruswa. Abasesenguzi ba politiki bavuze ko irushanwa ryongeye gufunguka burundu kandi ko amaso yose ahanzwe kuri perezida Museveni kugira ngo harebwe abazahitamo gushyigikira ndetse niba PRU ishobora kuzashyigikira undi mukandida mushya. Hagati aho umuhango w'irahira rya perezida Museveni wabaye kuwa kabiri, Anita Among nabo byavuze ko yaba yarambaye imyenda ihenze cyane kuko byavuze ko ikanzu yari yambaye igura $17,000 by'amadolari, ibyakanganije abanyayuganda ku mbuga nkoranyambaga bamushinja ubwirasi no gusesagura. Mabwire kandi ko kuwa kabiri tariki ya 12 Gicurasi perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye yashimye impinduka zakozwe mu bukungu bwa Uganda n'uruhare rwa perezida Museveni no kwimakaza amahoro mu karere mu gihe Museveni yakoresheje umuhango wo kurahira amagarira abagande gukanguka bakava mu bitotsi bakibanda ku kongera umutungo wabo. Mu ijambo rye ku banyacyubahiro bari mu biro byo kurahira kwa Museveni byabereye kuri Cross Ceremonial Grounds, Ndayishimiye yavuze ko Museveni ari umuyobozi w'icyitegererezo na mukuru wabo umuyobozi kandi ko ubuyobozi bwe bwafashije gushyira Uganda mu bukungu bwa Afurika bugenda buzamuka. Ndayishimiye ati Uganda igihagarara mu bihugu byifashe neza cyane ku mugabane mu bukungu. Umuyobozi w'Urundi kandi yashimye uruhare rwa perezida Museveni mu bikorwa byo kugarura umutekano mu Burundi mu bihe by'amakimbirane politiki. Yavuze ko Uganda yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ibiganiro n'ubwiyunge. Perezida Ndayishimiye ati abaturage b'u Burundi bazahora bibuka bashimira imbaraga zanyu zidacogora kandi dushyigikira amahoro atari ku mipaka yacu gusa ahubwo no mu karere kose. Yongeyeho ko Museveni yakomeje kubaho cyane mu karere k'ibiyaga bigari kubera inama yatanze ku bijyanye no kwishyira hamwe kw'akarere, ubumwe n'ubufatanye mu by'umutekano muri kano karere. Ndayishimiye kandi yashimye Uganda ko barongeye indi manda ya 7 Museveni. Yavuze ko amajwi yabonye agaragaza icyifuzo cy'abaturage bifuza amahoro, umutekano n'ubuyobozi bw'ubwenge. Ku ruhande rwe Museveni yakoresheje ijambo rye mwirahira mugamagarira abanyarwanda kongera umusaruro w'ubukungu kandi aburira abagikoresha ruswa muri guverinoma. Museveni ati iterambere ritandukanye no kwihangira umutungo bwite. Yamagariye abaturage mu kugira uruhare rugaragara mu bikorwa bibyara inyungu aho gushingira gusa kuri gahunda za leta. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje ko gufatira u Rwanda ibintu rusange uburyo bwihuse bikurikije umurongo Leta z'Ubumwe za Amerika byatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugirana ubufatanye n'amahanga. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yabigarutseho mu kiganiro uretse guha ibitangazamakuru by'Abafaransa RFI na France 24 i Nairobi muri Kenya, aho yari yitabiriye inama ya Forward Africa ahuriyemo n'abarimo Perezida Paul Kagame ubwo abazwa ku bihano Washington yafatiye ingabo z'u Rwanda no kuba Ubufaransa bwakurikiza uwo murongo. Perezida w'Ubufaransa yavuze ko gushyira u Rwanda mu kato bishobora gutuma rutarushaho gukorana n'ibindi bihugu, ahubwo asaba ko abo bituza ndetse ibiganiro bitaziguye hagati y'aba
perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo Kinshasa. Atera amasezerano y'amahoro yasinywe mu mezi ashize, ariko nituvugisha ukuri amahoro ntaragerwaho mu buryo bwuzuye. Makuru wakomozaga ku masezerano Washington Kinshasa imaze hafi umwaka isenye n'u Rwanda, yavuze kandi ko gukurikirana mu buryo bwihuse umurongo wa Washington wo gufatira u Rwanda ibihano byatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugira politiki y'ubufatanye. Yavuze ko igihugu cye gishyigikira inzira y'ibiganiro byagutse birimo ibihugu byinshi. Makuru kandi yasabye ko habaho ibiganiro birimo na Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere kugira ngo hasuzumwe neza imiterere y'imitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo n'ikibazo cy'inyungu zishingiye ku mutungo kamere w'ako gace. Ati ikiganiro cy'ubana kirimo Perezida Kagame na Tshisekedi ndetse no kongera guhuza ibikorwa byose by'ubuhuza ku meza y'ibiganiro nicyo nemera kandi nicyo nzakora mu izina ry'Ubufaransa. Makuru yashimangiye ko Ubufaransa bwifuza ko habaho kubaha ubusugire bw'imbibi n'ubutaka bwa Kongo Kinshasa. Ku bw'ibyo ingabo zose zikaba zigomba gucyurwa mbere na mbere si iz'u Rwanda ahubwo ziri ku butaka bwa Kongo zose. Makuru yatangaje ibi ngibi nyuma y'amezi make Washington yashyize bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda ku rutonde rw'ibihano bya OFAC. Mabwire kandi ko FC23 yabiri mu nzira zo gukora impinduka mu buyobozi bw'igisirikare cyayo. Amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda avuga ko mu minsi mike iri imbere umutwe wa FC23 uzakora impinduka mu buyobozi bukuru bw'ingabo zawo. Amakuru agera mu iki gitangazamakuru kandi yavuze ko ibyiza impinduka byaganiriweho mu nama yahuje abayobozi bakuru b'igisirikare cy'uriya mutwe. Ni inama yariyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo akaba n'umuhuzabikorwa wa gisirikare Jean Major Sultan Makenga. Amakuru ava mu bantu begeye uriya mutwe yemeza ko bagomba guhindurwa bari mu buyobozi ushinzwe ubutasi bwa gisirikare cyangwa se G2. Izi nshingano muri FC23 zimaze igihe zifitwe na Colonel John Imani Nzenze cyangwa se Mike Bravo. Andi makuru kandi avuga ko impinduka FC23 igomba gukora zigomba gusiga yashinzwe zone za gisirikare cyangwa zone de defense mu duce igenzura. Kugeza ubu namenyekana umubare wa zone za gisirikare zigomba gushyirwaho, ariko amakuru avuga ko hashobora kuzabaho guhuza teritwari uriya mutwe ugenzura. FC23 kandi ivuga ko gutegura impinduka mu buyobozi mu gihe ibirindiro byayo bimaze igihe bigabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka izo ngabo zakeje ibitero mu matwari uriya mutwe zikoresheje za drone zirimo izo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'iz'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze. Ibitero nk'ibi byahitanye n'umuvugizi wa gisirikare uriya mutwe Leta Colonel Uwingoma wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe mu Rubaya ho muri teritwari ya Masisi tariki 20 Gashyantare mu mwaka. Nyuma yaho kandi ibiro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nabwo ryagabye ibitero mu mujyi wa Goma bitana Umufaransa-kazi Karine Bouise wakoreraga ishami ry'umuryango w'umubyeyi yita ku bana UNICEF mu gihe mu cyumweru gishize igitero cya drone cya FARDC cyishe barenga 30 mu Mushaki muri teritwari ya Masisi. Ababikurikirana hafi bemeza ko ibitero byakabaye byaririnzwe mu gihe inzego zirangajwe imbere n'ubutasi zari kuba zakoze akazi kazo uko bikwiriye. Mabwire kandi ko nyuma yo kuva bwa mbere Isange bajya i Ruvungi abarwanyi ba FC23 bakomeje gusubira inyuma kwabo kuwa kabiri tariki ya 12 Gicurasi ku muhanda wa Uvira Bukavu bagagarika Manyora muri metero 70 wajya ya Uvira. Nyuma y'ibyo ingabo za leta ya Kongo zatangaje ko zinjiye muri Ruvungi no gusubira muri mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri ho Plateau mu bice bya Uzima FC23. Ku gusubira inyuma n'ingaruka z'igitutu cya gisirikare na diplomasi nkuko byatangajwe na Leta Rigani Mbuyi umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo muri Kivu Majyepfo avugana na RFI. FC23 yateje uburakari Washington yinjira muri Uvira mu kubuza ko umwaka ushize uhagarariye Amerika muri Loni yasabye ko uyu mutwe wavayo burundu ugasubira inyuma y'ibitero 75 uvuye mu mujyi kandi ukohereza ibyo wiyemeje mu masezerano y'amahoro. Kuva icyo gihe Washington kandi yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi batandukanye bazo. FC23 ariko kandi ntabwo ivuga ko mu muce yavuyemo ahubwo ivuga kongera kwipanga neza. Umwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe avuga ko ibi bifatwa nk'ikimenyetso cyo kwizera inzira y'amahoro. Ku mugoroba ku wa kabiri umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo muri Kivu Majyepfo yavuze ko u Rwanda rwashize intwaro zikomeye ku misozi yegereye umupaka hagamijwe gukomeza kugenzura Kamanyora no mu nkengero zaho. Mbabwire kandi ko banki ya Kadeko yafunguwe na FC23 nyuma y'uko leta ya Kongo Kinshasa yari imaze gufunga mu banki muce uriya mutwe ugenzura yatangiye gutanga serivisi z'imari ku batoye mu mujyi wa Goma. Mu mwaka ushize nibwo FC23 yafunguye kiriya kigo cy'imari nyuma y'uko leta ya Kongo yari imaze gufata icyemezo cyo gufunga banki mu mujyi wa Goma na Bukavu. Tariki ya 1 Gicurasi nibwo Kadeko yafunguye igishe ebyiri mu mujyi wa Goma. Mu muhango w'ibyo na Vice Guverineri wa Kivu Amajyaruguru ushinzwe ubukungu n'imari Shadraka Kamani, umuyobozi yagaragaje ko byari ngombwa ko ziriya gishe zifungurwa asaba abaturage kugira icyizere Kadeko bayifunguzamo za konti. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi w'iyi banki Kabashamani yasabye abatuye Goma gutangira kwizigama muri iyi banki no kuyisabamo inguzanyo. Ati abaturage bashobora kutugirira icyizere kuko iyi ni banki y'abaturage, rero turabasaba kuza kwizigama. Iyi ni banki y'abaturage yemwe n'ufite amadolari 10 cyangwa 20 yaza kwizigama. Turasaba abaturage bakora ubucuruzi buciriritse, abamama bacuruza inyanya n'ibindi bintu byoroheje kuza gufungura konti zabo, kubera ko nk'uko twabivuze banki igamije kwizigama ariko nanone no gufata inguzanyo. Banki yatangiye gutanga inguzanyo abamama bakora ibintu byoroheje baze ku bwinshi bafata amafaranga yabo biteza imbere hariya babyaza umusaruro serivisi za Kadeko nko gufata inguzanyo ntoya. Umuyobozi mukuru w'iya banki Javani Dusabe Sangano yavuze ko mu zindi serivisi iriya banki izagitanga harimo kwakira imisoro n'amahoro, koherezanya amafaranga ndetse no kuvunja amafaranga y'abanyamahanga. Uyu muyobozi yavuze ko umuntu ufite ingwate nk'inzu cyangwa se ikibanza yemerewe kugana iriya banki ikamuha inguzanyo, mu gihe abadafite ingwate basabwa kujya bishyira hamwe bagakora itsinda kugira ngo babone inguzanyo. Biteganyijwe ko mu minsi yavuye amashami mashya y'iriya banki azafungurwa muri santere za Rucuru, Masisi ndetse na Minova. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakozeje bamwe barandika. Mwatikoze Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Joseph
Joseph Sinde Warioba yanenze bikomeye uburyo igihugu kiri kwitwara nyuma y'ihohoterwa ryabaye nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Yasabye ko raporo yuzuye ya komisiyo yakoze iperereza ishyirwa ahagaragara kandi abaturage bakemererwa kuganira ku byayivuyemo. Mu kiganiro cyamaze amasaha hafi 3 cyabaye tariki ya Gicurasi hagati ya Warioba, umunyamakuru General Rurimwengu n'umunyamakuru Khalifa Said Wadechanzo, Warioba yavuze ko hangayikishijwe n'imbaraga ziri gukirwa mu guhagarika ibiganiro ku byavuye muri iyo raporo. Yavuze ko hari imiryango ya societe civile yari yamutumiye mu biganiro byo gusesengura raporo ya komisiyo ariko nyuma bikaza guhagarikwa cyangwa se gusubikwa kubera impungenge zagaragajwe na leta. Warioba yavuze ko babajwe no ku raporo komisiyo yashyikirije President Suluhu Hassan ku itariki ya 23 Mata uyu mwaka itaratangazwa yose uko yakabaye. Yavuze ko abaturage bafite uburenganzira bwo kubona ibikubiyemo byose n'ibimenyetso byakusanijwe kugira ngo basobanukirwe neza ibyabaye. Ati nari niteze ko raporo izatangazwa yose hamwe n'imigereka yayo kuko iyo migereka irimo ibyo abaturage bavuze n'ibyo banyuzemo. Warioba yavuze ko ikibazo atari ukumenya gusa ibyabaye ahubwo ko ari ibibazo bikomeye muri systeme y'imiyoborere bigomba gukurikiranwa kandi ababigizemo uruhare bakabazwa. Yibukije ikibazo cy'ubwicanyi bwakorewe abantu bakekwaho uburozi mu 1976 mu turere twa Mwanza na Shinyanga. Abo mu bayobozi n'inzego z'umutekano bashinjwaga kugira mu bikorwa by'iyicarubozo n'ubwicanyi. Iki gihe umuyobozi bakuru barasezeye. Yavuze kandi ko hakenewe kumenya uwateguye ibikorwa by'urugomo, wabitanzemo amabwiriza n'uwatanze amafaranga cyangwa se imyitozo yifashijwemo, ariko anaburi abantu kwirinda gushinja abantu badafite ibimenyetso bifatika. Ashimangira ko hakenewe uburyo bwubahiriza amategeko n'ubutabera. Warioba yavuze ko Tanzania iri guhura n'ikibazo gikomeye kijyanye n'indangagaciro z'igihugu. Yibukije ko igihugu kibakiye ku muhame ari mu buringanire, ubutabera, ubumwe no gukunda igihugu n'amahoro. Ati nyuma tariki 20 Ukwakira k'umwaka ushize twakangutse dusanga Tanzania yahindutse. Tugomba kwibaza uburyo twagarura igihugu kirangwa n'uburinganire, ubutabera n'ubumwe. Yagaragaje ibintu bitatu igihugu kigomba kwibandaho: kugarura amahoro n'umutekano, kuvugurura uburyo bw'amatora kugira ngo abaturage babariho koko bafite ijambo, kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo hakemurwe intandaro y'ibibazo. Yavuze kandi ko Tanzania yigeze kuba igihugu kirangwa n'ubwuzuzanye no kutavangura abantu hashingiwe ku moko, amadini cyangwa se uturere, ariko ko ibyo byagiye bigabanuka uko imyaka yagiye ishira. Warioba yanenze kandi byavuze ko ari ukugereza guhagarika ibiganiro bya rubanda ku byavuye muri raporo ya komisiyo. Yavuze ko leta yabwiye imiryango imwe n'imwe ko ibiganiro nk'ibyo ngibyo bishobora guteza umutekano muke, ariko yavuze ko binyuranyije n'amahame ya demokarasi. Ati nibaramuka batemereye abantu kuganira ku byo komisiyo yabonye, igihugu kizatera gute imbere. Yashoje avuga ko ejo hazaza ha Tanzania hazaterwa n'uko igihugu kizashobora kongera kubaka ku mahame yacyo y'uburinganire, ubutabera n'ubumwe. Ati ntushobora gutera imbere niba dukomeza guhisha ukuri no kubuza abantu kuganira ku byabaye. Tugomba kugira ubutwari bwo kureba ukuri uko kuri kose. Muri Afrika urukiko rusha ububashize ni zose muri Afrika y'Epfo rwanzuye ko abanyamahanga badashobora kongera gusaba ubuhungiro igihe cyose baba barigeze kubwimwa. Urukiko ruhindura remezo ry'itegeko nshinga rwavuze ko kwemera ubu busabe abo bantu bakongera gusaba ubuhungiro mu buryo butagira iherezo kandi nta tegeko riboneye rihari bushobora guteza uruhererekane rutagira iherezo, bikabuza ko baba kwirukana abantu mu gihugu ndetse bigateza akajagari mu butegetsi. Leon Shoiba, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Afrika y'Epfo, yagizwe n'urugaga rw'amashyaka anyuranye, yashimye icyo cyemezo cy'urukiko. Yavuze ko ari intsinzi ikomeye kwikoreshwa nabi ry'uburyo bwo gutanga ubuhungiro muri icyo gihugu. Icyo cyemezo gishyize iherezo ku rubanza rwari rumaze igihe kirekire rwatangijwe n'abarundi babiri bongeye gusaba ubuhungiro 2018 nyuma y'uko ubusabe bwabo bwa mbere bwanzwe 2014. Bombi bari babwira urukiko ko ubusabe bushya bwabo bukwiye kwemerwa kuko Uburundi bwari bwaribasiwe n'urugomo bushingiye kuri politiki mu gihe cy'amatora ya perezida 2015. Abantu bari 20 bicaye mu mvuru nyuma y'uko wari perezida Pierre Nkurunziza afashe icyemezo cyateje impaka cyo kwiyamamaza manda ya gatatu. Abo barundi batsinze urubanza mu rukiko rw'ikirenga rw'ubujurire, ariko mu cyemezo cyafashwe ku bwiganze bw'abacamanza urukiko rindira remezo ry'itegeko nshinga rwabujimo icyo cyemezo nirwo rukiko rwa nyuma rw'ubujurire. Ishami ry'umuryango w'umujyi rita ku mpunzi riva ku mwaka ushize Afrika y'Epfo ririmo impunzi n'abasaba ubuhungiro bose hamwe barenga 67,000 ahene bakomoka mu Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Somalia, Sudani y'Epfo na Zimbabwe. Afrika y'Epfo bamabimukira bagera kuri miliyoni hafi 2.4 batageze kuri 4% by'abaturage bose b'icyo gihugu nk'uko imibare ya leta ibigaragaza, nubwo byoza ko bandi benshi bamwe icyo gihugu mu buryo butazwi n'ubutegetsi. Nk'igihugu cya mbere muri Afrika giteye imbere cyane mu rwego rw'inganda, abantu vuye imihanda yose kuri uyu mugabane berekeza muri Afrika y'Epfo gushaka imirimo. Mu makuru mpuzamahanga bw'ero ku perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ubwo aza kuba yakira mugenzi we wa Amerika i Beijing mu iki cyumweru, Donald Trump aza kwibutswa uruzinduko rwa kuhagirira 2017. Icyo gihe habayeho kumureshya cyane, yakirwa ku meza y'ifunguro rya nimugoroba mu ngoro yitwa Forbidden City i Beijing, icyubahiro kitari cyarigeze na rimwe gihabwa undi perezida wa Amerika. Ukwakirwa muri iki cyumweru naho kuratanga icyizere ko kuza kubera ikirenga, harimo no mu rugo rwitwa Zongnahe, ahantu imboneka y'imwe batetsi w'ejo w'Ubushinwa batuye ndetse banakorera. Kuri gahunda baraza kuba nabwo harimo imbogamizi. Mugirane hindutse isoko nke gushyamirana hagati y'ibihugu byombi hamwe n'ubucuruzi, ikoranabuhanga na Taiwan, ariko byinshi byarahindutse. Trump asubiye mu Bushinwa bukomeye kurushaho kandi ufite imbaraga kurushaho. Ubushinwa ufite intego nyinshi uri w'inyuma na gatatu ku butegetsi itari yarigezeho mbere, harimo gushingura cyane hamwe na gahunda zigamije kugera ku mbaraga nshya z'umusaruro, ashora imari nyinshi mu ngufu zisubira, ikoranabuhanga ry'amarobo hamwe n'ubwenge buhangano. Muri 2017 Ubushinwa bwari burimo kugerageza kugaragaza ko bunganya imbaraga na Amerika
nk'uko bivugwa na Ari Wine, umushakashatsi mukuru umujyanama mu mubano wa Amerika n'Ubushinwa mu kigo cy'ubushakashatsi ku makimbirane International Crisis Group. Ati ntekereza ko intumwa z'Ubushinwa mu buryo bwumvikana zakoresheje umuhate mwinshi cyane muri diplomasi mu kugerageza kugaragaza ko Perezida Xi Jinping anganya imbaraga na Perezida Donald Trump mu by'ububanyi n'amahanga. Icyo nsanga kigaragaza cyane kuri iyi nshuro ni ukuntu icyo gitekerezo atari ngombwa cyane ko kiri ku ruhande rw'Ubushinwa. Wine avuga ko Washington yemera Ubushinwa ko buri hafi kungana nayo, akavuga ko Beijing ubu bishoboka cyane ko ariyo mukeba wa mbere ukomeye wa Leta Zunze za Amerika zigeze kugera mu mateka yazo. Nta gushidikanya ko guhangana hagati y'ibihugu byombi kuzagena gahunda y'ibiganirwaho. Ubushinwa bumaze igihe bukora uko bishoboye kose kugira ngo ntiburambirize kuri Amerika nk'igihugu cy'ingenzi bucuruzanye nacyo. Ibicuruzwa Ubushinwa bwohereza muri Amerika byaragabanutse bigera kuri 20% mu myaka mike ishize, ndetse ubu Amerika ni ya gatatu mu bacuruzanye cyane nabwo inyuma ya Aziya y'Amajyepfo, ashyirwa Burasirazuba hamwe n'umuryango umwe bw'Uburayi. Ukwakirwa kwa Trump mu buryo bw'agatangaza mu ruzinduko yaherukaga kugirayo ntibyabujije Amerika gushyiraho imisoro myinshi cyane mu bicuruzwa by'Ubushinwa byinjira muri Amerika, kandi Beijing yahigiye isomo. Mu gusoza, Perezida Trump uri mu rugendo rugana mu Bushinwa guhura na Xi Jinping yashyize ku rubuga rwa Truth Social kuwa kabiri nijoro ikarita ya Venezuela iriho ibendera rya Amerika, hejuru yayo yandikaho amagambo agira ati leta ya 51. Kuwa mbere tariki ya 11 umunyamakuru wa Fox News yavuze ko Trump yamubwiye kuri telefone ko ari gutekereza gukomeka Venezuela kuri Leta Zunze za Amerika nk'intara ya 51. Mbere yaho Canada na Greenland nabo byari byaravuzweho amagambo nk'ayo n'uwo mutegetsi wa Amerika, ibintu byateje imyigaragambyo ikomeye ndetse no kwamaganwa n'inzego za leta n'abaturage b'ibyo bihugu. Mu kwezi kwa mbere umwaka Amerika yavanyeho uwari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro ubwo yagabaga igitero cya komando kikamufatira mu rugo rwe i Caracas n'umugore we bakagenda gufungirwa muri Amerika. Wari visi perezida we Delcy Rodriguez ubu niwe utegeka iki gihugu kiri mu bikungahaye ku bitoro byinshi ku isi, hamwe banenga ko yabagendera ku mabwiriza n'igitugu cya Washington. Abantu benshi cyane cyane muri Venezuela bamaganye ibikomeye ifoto yatangajwe na Perezida Trump.